Pakatayut Tanabu dari nama Raja kita. Siap kami hula-hula naboso Tagalong tongdo opat. Kami tulang kami. Na perjolo tuhela do buru nami do perjolo. Ate. Sada tulang. Na dua ho. Dua mang buru nami on nama maranggi. Patuluhon. Persenggoma mau tu pahuk pusian anak. Dulu tulang. Paupaton persenggoma mau tu pahuk pusia buru. Mau pak be? Opat tulang. Oh, persenggoma mau tu pahuk pusia anak do buru. Ah, saya mau musik tu buru. Alai, abang buru. Iya. Duksi pulan aku pasatami ulos. Nata hata isi opat-opati. Iya tulang. Ala holong doha rohanami barburu. Pasahaton terus iswiro kesepakatan na budari. Pasahaton nami do ulos holong tu hela do beruna. Asa bangana dia mote. Ya be tulang kami. Jadi mula tema kebetulan mulu atas yang kami Tagalog Kami tulang. nung di basahan dahahan kanina. Alaya la kebetulan rodo ausiat tarutum nang kepala atas kawabat ya kalaida. Boy tulang boy. Mula tema dituhatta, mula tema nang dipumatta. Di baga satikyon suman madira jumero hadoro kami masalumod do di botok ko pumisigerio. Ito pumigeri. Ito pumigeri. Omat dua ya. Pirma tarot to model. Martanya kebutuhan. Dapat rohak kudu sudah natunjuk di rohak. Pus rohak itu. Tidak betuhan mau dibutuh kecenderungan. Belum tentu subut. Dipudian nilai kau. Dapat tuak kasih-kasih rohak itu. Pus rohak dibutuhku. Dibutuhku tak kasih waktu sih. Naposon Tuhan hidup itu. Masih semua nak berin doh terus. Dia isi buloni, udah siap buloni. Di sini para oyok, di sini para jadi.
semua jauh mendohata dia kabireko nate. Ya betulang. Dia muna pinaparina buruk kuna gabion. Tapar hati-hati ho tulang tema kadai. Tapar hati-hati ho tulang tema kadai. Perhok kamu. Terus cuma tulang. Jadi adong dohami di hutaon. Asa itak dahamu hami ate. Dan hulak siut tu hasi buat tulang muna ate. Oh, Anak budui. Jadi adong dohami. Nasa lilingon ala berkebetulan mo siya niya sa akahamu akan marhamarangi alay mauliati manijuan marhiti ulaunon ang giya matujulan niya riyon di patuduhon holong dihita lumubi madihamuna asa butong muna sungon hata ni nadutua na madokon hau manisidulang hatubuan ni reng-rengge burjuma tok kamu martulang suak sungon ido kami nang marbere majudu di jalani pangiduan nami do hamuna ni onda borukon dak namas mak na berak si pangiduan na siya kamuna Yesus berdoa sadadabot di hamuna sungon hatan ini dua nama dokon asa mati tu sangkar matong ya korit mati di lubang mas biasa dua sinur matok pinat muna lucu gabi ma nang akan nani ulah suak sungon ini mah dohono nami emang baru mengatur serohan nami majalo nak pinasahak munai asa dohono nami mah emang baru sungon hatan ini tutuy nama dokon asa hari-hari majalo doin na para saran liang-liang horas mahami nasa horong ni hula-hula muna na majalo di pasu-pasu tuhata ma di hamuna na mangalian jadi hasahatan na ina marato lang jadi dos marawata asa ditahu main na itu ni batu panuatan benda mong masih itu las padomu dohot hasahatan
takas dunakan ni buat kami songon eme nama lundu do boras matodi asa don nai matutu songon atan nama tua nama dokon asa eme ni dapat tua matok perligo mandi dekke nama horas dala gabe do hita tuhu saluhna dengan di baru amatan nama tua di bata dengan di bambang langsung lima boras birmatodi asa boras sabur-saburan main nanti pak di atas dipingkan pasu amat tadi bata matong namar bahaya dalam horas dalam gabita seluhna di pasu-pasu di haroro nami di par sarimatuaon ni damang ng sarimatuaon adong bahubuak kami ima songon ulus na kajang si toro rabu dalam naik matong mamita tu amata namar tua di bata asa agia 17 tahun judok na tua-tua jonjong di uluan manata bapak kapan asimat tong rohani tuan dulu mah sakap doh pangeduan takas sunakai kutangi hami ditikin nama jaho jujur ninggului hamuna bonani hasunto ngasa satu nama rumur damangon 170 tahun alai alangin na sa ubuk gajal na sa eme ima di haroro nilai namin na sumarhasotan asa anggian marhite pinta diulota terluhui akan dihorong hula-hula tulang nang hanulu na boso dapat membuat kita di bagas tangyanta asa anggian 7 lesson asa makiran matong sinadaw manjo na sinadaw dabo akasino kak nito di nagabi silas ni Ruata nagabi manguluti akan nguluti parnguluan niya kapinaupar ni damang nong sarmatuo di selani dibuat kami do ulus na gajang setoro rabu udang na opak lebar muna niya sudon pilala hamuma na mga durhon tangtar tujuron nami raja bulut muna niya sudon jadi sada matu anak ni damangon lima helamuna sada matu boru sada matu pahupus yan anak sada matu pahupus yan boru tasone maraja nami mulai ada matu ilo tutu ulin aja lah ilo dengan na mulu hami dang hudan dahami hamuna saluna raja ni hudan ni asudon nate kami hulan nabi tagodang do hamuma na mga turron di haroro nami iya jarai dung simpulan do ni si upasantay venam ulos holong san kami jarai ya muna ni asudon mulu dung sungon dia pinon haroro na nami siap kami hululan na poso sian marga serabi supaya rapat makom wala dia kaya tomata na marto ibada de
kami parka akana burjoi Ratu Boruna. Sorion di Parmoluan nilai kami dibalas tertinggal. Berapa mau bombe tele dibalas nyata. Asa dia tujuan nyari martabata kakek dauli martabata panamarte meringgan mahiti pasu-pasu setulang doula-hula terlumubi sanamat tanaman tua di bata. Atele asa songon ilok jatuh-tuai asa belga matong tiang di rumah belga matong tiang di rumah ya belga matong di sofa belga matong tiang di rumah asa pinta-pinta namin yang namin itu mata na martua di bata nungwa gabi mahala damang nong sari matuang pinta-pinta namin yang namin itu mata na martua di bata so kayo metong di hamuna pinampara ng poso sa firma ko kibaul-baul basalongan firma tadi di paparan na doon nujujuman ang akabi. Semuanya ulus terok rabu. Ulus na gajang. Siyang gajang mau tu berita gabi berita horas. Tu paparan na doon. Sa terok mantap akabi nopar. Sa doon na masong nilok di situ tua. Ako na marharta man na negata di Robian. Horas kami na macalo. Saya juga dana magi ako na mga lian. Raja Nami, dinang roha mo sa hata mo tutuwa na laman namin, nilog ka mo kaadat Tuhan. Alani Roma kami masok para Raja Nami. Ituro muna, tusukot dia besok pag-iuhum namin. Kung gari-gari sa 10 ka sa pusa dahil di ba dito, kung nasmaroha muna. Anong rohatan nila tua-tua, tas sulit na sakot pulong kami pag-iyan. Tas tunda pa ng uhum, atik pa si Bahero na susadia. Tusukot ni pe, papayad namin Raja Nami. Kung marlas di roha maamu kau ni betul hatan yang kami jangan oras Pag-ihum namin Tuhan, sa Tuhan ta memang kuhi paso-paso. Maraju. Jadi na sa lima dito. Pasal kami itu. Jadi na sa lima. Ido tutuli na jala ido dengan na. Asa tinawin na buat tiyo baik matu panuatan. Baik damang matutus itu ya separuh matu asa. Saluna naro siap tuba dok naro 9 ro tubuh punya alaman ini lain kami naju mulu dalam tuak tengah sami tuang
tung songoni penno tulang haroro nami sian simanto ibu do nasa selam buam lasma rohani katulangi suang songoni ma totong dolong nami nakademoru bilangan ditulak nami sian si kabupaten Sendang Bedagion totong do ngado kami di situ lang ngado kehilangan ngatur berduka cita do kami sedalam-dalamnya beremu siap turi ngado di Sendang Bedagion tungsong dia penon pangurbion nami tuamu tulang nami keluarga kami lain nami najumul sarmaton lasman rohama ketulang sido putih mah siap kami simatoni bulu na rosa bunga kosugi do nasian gordo nasian merah kita mulai ada menang di Hidot Salu dulu apulun nasari matua ison rodo kami ilma donga sahutani elamuna amani Moses do itu semua Moses ate nado rodo kami beturu berduka cita di par sari matua ni amang boru nami abara di video sinono nami tu kamu saluhuna amang boru nami dok saluhuna pokarana asal masih amin-amin mahamu sama lapak nikah masih tukul-tukul lah mahamu atok sama suhat di Robea nabo madi amu sama hatani si tua-tua nama dok asal bergama ini ada di rumah ubergama tong anggota ni sopo nunga gabe sari matua amang boru nami nok sari matua unggah biar mahamu atok pokarana akan aukoso mbak tutup ison lae Pak Moses roto itu adong dohu pak putra kami songon orang ni rohanami manalo kamu kami kita nama rohan sahutate adong rohatan si tua-tua nama dok nak sudah ina burung nak pesosakut nak jadi balia nak sudah ada doh uban nami rohan sahutan nasa pasar pidu adik presiden nami na sosadi asal abot mandi hamus rohan hatani si tua-tua nama dok asal betmet main na burung ni jor umemeta dotong anggo burung ni bane-bane dengar doa tadi kon alau dengar doa mau parane abang baru nami on atau marda meda saksoni itu riba siat tungwan itu kamanurung do corona narong talay di pasar pitu otik susari benon atalay no say karbonao kamay tuna dekat doon naman itong sonera ipasa titin man kinoba bodo plus ni Roma o tik susariya binatabay ni sigurang mapinasuna so ni mahata si Manuro wala natin pa pinaparing hana na obat nai markasihan marka lubat tubig markasihan do marka sinuan polutuk so pigahalak pa kami hadir sudah di so posoro aguna akaharon na uyaran na di ka ba akaharan siyan na siya at ay masitangyan ang may jadi sa hindi na muna isorolo habi akaya na kom turun siya nakaparidan mo at ay palutuk sa kono kay Coronami kasmarapati na gulati pag-boarding ni papauda ni son naroon na habi marturo berduka cita dinapatahatong anon tataruan papauda ito ina na persatak kinanyate asmaro manutuk sama dia benar di pasar nami sama tupak pangurupion saya kaya nak komu patu bawu nama itu aka naturete jadi sama milo pak yo amadi kiri awal penak ingat tinang muda on nau pasatan yang ada oton saya kaya nak kota dari Pangarato tulang nai manuru kalau telah kalau sima 2000 siap turi do akadong asahutannya nami sapakam sahutan akal marbaria kada mama musik na upak tu sisi kira-kira Segala panado pasunay nahon di aligorani atau dinapilin pagdoon kanal pinalo ibarado di dalam baruba maroham unang lalak horizon ibarado di dalam baruba maroham unang lalak horizon Era modernado, babuna sorry
Asadon nai ma tulang soalnya itu misi dua ditip mana tinova golang maya golang guna ulun mana seroma tu motif dia itu lang pengurupian nabi masa nami tu amu saluna saya mak tadi bata menggoi basu-basu nabi Iya, tu motif mana itu masa tayo mga musik partulo tulad ng uong iba nila kamu do dengan nila bardo sa hutay apa nga bubudak do mereka menurut jadi araw kata nila tua-tua tidak diladorong kotara-kotara sana do ita na bardo sa huta napya asing perkana baulate ba di hamu do sa huta nabi na rosat at yung marawa do sa huta ni hela nabi saya natuhat na makadadinggan labutinigan na pungatay kabukan hutai sok-sok itu doang tubuh lagi asal dari tempat gabe batu batu sedaruan hari dari tempat gabe kita nomor 2 tahun tadi nomor 2 tubuh tahu kita nomor si Paulo doa bang Parangi anak lain lagi na bulu dia di Batak. Kontorhan 5 pemuda Batak bersatu pimpinan anak Jawa kita batu rumah kudu. Napa buah? Nama kilala no hanami gala. Foto kami hamuda takas berduka. Kami piatok pemuda Batak bersatu. Berduka cita atas parmodingi lain nami namun tinggal berdua. Jadi hamisan pemuda Batak bersatu berpanggil dua pemuda. Tanpa bilang tu yara kondina tinggal berdua. Sisa ada roha, sisa ada pikiran tu bagi benar. Sisa ada pertinaunan, sisa ada pakilalan. 5 bagi benar hamisan pemuda Batak bersatu. Sesuai dengan moto ni pemuda Batak bersatu. Jadi, son, anon, lain habis son ketika karaman bunga, kemudian keluarga besar di amat tanah untuk berdikon, son, anak son dia benar lagi nak, lah, masih baru kamu lagi baru ni, sebab kata dia tu nak pun, timen dan serupa huruf dari rumah, son ni pe, kamu tu mana perbedaan dari na berdasarkan kamu di Batam atau na Algo pindah semua. Tapi doang. Suang songani tuamu berbesar karena menurut. Apa dikion rodo kami sian des tempat dalam foto kami bakal diroha. Dan juga kita dari awal atau ngamuna. Dan lumui bisa tong-tong kami sudah baton. Jadi secara menunjukkan potong baru dari warga jadi sarang buah. Karena ini tonggodo lawan nami marapun dirowan. Jadi tuamu tulang akan mandurun. Nakas dari foto kami noain amat tahun saya berdua. Bidik di Goduna. Pasar nagur judon. Alai lima bagi nami tuamu kami nufara. Imut kamu mah. Untuk kamu mah akan diringkan itu nadi di Goduna kan amat tahun. Jadi tuamu tuh naik aman digeri. Saya naroham, mau naroharangi, itu namanya foto. Sabui, anu di dunia hari. Jadi kita taruh anu mata kata lima dua. Saya mau bikin nami, apa lagi? Bulan dalukna. Jadi tak tahu lima kata nami tu kamu, oh kan kata nami. Tu harus penon. Mata terkumpulon,
Doa namin ya, kau mau jadi kiri kami, di mana lepas satu, yel di pemuda Batak Bersatu. Pemuda Batak Bersatu. NKRI, Horas, Maju Jua, Encu Jua. So ni mari hamu permisi nami. Aso pasat kami, pangurus itu bodang yang sudon, atau bedalong ma musik nomor si. Hati dengan pedoman yang kuat, itulah Pancasila. Pemuda Batak bersatu, satu tekad, satu tujuan, bersatu membangun persatuan bangsa dan negara kita. Bangkitlah dan majulah, junjunglah tinggi perdamaian. Satukanlah kekuatan pemuda Batak bersatu. Bangkitlah dan majulah, junjunglah tinggi perdamaian. Satukanlah kekuatan pemuda Batak bersatu. Bangkitlah dan majulah, junjunglah tinggi perdamaian. Satukanlah kekuatan pemuda Batak bersatu. Lima pemuda Batak bersatu Gadong di Kecamatan Bengkulu. Aku selaku Azhudan Dison, memang aku penasihat do di PBB Kecamatan Bengkulu. Son untuk melatih kami sanggiat tu berkembangnya pemuda Batak bersatu untuk Indonesia. Di hari Jumat kau siap kita menjaga gereja Kecamatan Bengkulu. Siap. Karena kejadian Mangguda Ero, dia mengidoa alas penasihat dan sulari. Saya atau kita tu kantor sekretaris itu. Siap. Nah, saya terjaga. Masalah ngiyum gereja. Jadi jamu pemuda setempat untuk melatih kami di hamu ala tonggo pangpodiro hamuro tu kami hashuton dalam ilek kamudo akan sumbangan mana pengurupion saya tuhat kama mapalosi suli saya ipasu-pasu di batama kita saat saya di muluna. Jadi di kita pemuda Batak bersatu alana kita tetap do mana ruhon amat tahun tu pariana satu kenani asalnya kita siap dengan siap teman kita selalu majukan kita membela yang benar, majukan kita hati dari serang, maju serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak bergerak serentak serentak menekan menekan menekan, bergerak bergerak menyerang menyerang, majulah majulah menang. Majukan kita membela yang benar, majukan kita hati dari serang, maju sahabat dan dua tehat. Oraslah, oraslah, oraslah itu oras. Selamat pagi dan semangat tadi. Saya pengamis kita. Nah jadi kalau mata pasal orang tu atas, kalau pas tu kita Roma ngadobi, parsa di majuan ni tulak pesong. Perdulu hataku tulang dan beban mak. Tulang setinggut seribu terapor orang yang tulang. Dia kan tulang anak bosok dia tu. Jadi itu hamakan tulakku juri sempurna dalam ramalan ni. Di sini orangku tu
iso nomor tua ngajong jok kami manulung boru bere do bere marsiala main nang jumolo dia tuhata amang tuan sialan ini natotong do kami makilala di pakilala munai jala nakipe semulai nama jumolo bapak tuan nunga cukup sedikit banyak ngajung boda kian huilala di pasar hara tua nggak tua ido amang patida ala pangulani huria do omak tua jala sering do omak tua pasahat do pangapulian di tiki marhobas di huriata sialan ini tujulan neron asa boy lebih utegar omak tua tabah lima harwa sakap ni Tuhan harap hatan ni nama Tuhan nama dok dada si manuk-manuk si botar adora dada si todo tupuk si ahud lomo miroha dang boy lomota di portibion kita hola berencana Tuhan itu napa sahabat oh kui nama sahalai nama binoka toro sama bintang di lagi tahe sia si bisa satu perserahani Maduru daraja imarana tolu sihiahan si beto asia pudari marhaapi tolong nama siha hoa sude alai umabi tolong natu horunai toga maduru maduru isi poli-poli sisa baru sadar kembali toga maduru baru bere sisa daun tudoro lagi toga maduru ama masuk tu bere naik raja takut Doh tu si raja turi kai montela ai tu somos serei ilekan naida nama tulang berei Jadi tuksong ni pe akam sabar moho. Nasa lilengau di bigor sa wala kita na tulusin makatain sol. Alagay ro pa kami tuwatta. Dia bangun. Pasmaruha pasama sudah na auto bi tude bata jahuba. Karning gabasay. Tuwatta do na mga bulisita. Suksong ni akatwa na kondok buru do paupu. Yamu ya nakom. Suksong ni narosa tiga dulu. Tuak kana marhamaranggi. Takas ikot tabulakian hata ni hula-hula terlebih dengan tubulakin di son upaya ikot tamu denggak kamu unak saunari oleh namu apel nang denggan bisa ada ulau tetap sono di dok karena tua-tua dodok kau hula-hula dak saunari berengon denggan ni ulau di pudian dong
Pas doro aku dengan muna, ada huberik kamu di ketika dupa. Nasa diling naon. Wala itong narompya ka na hurang na lubi ang naman. Marepas mahami. Pati. Alay, nang ison, naijaro ng musik. Abi, ang mga orang mo ngayon, bila di ade. Narinig ko lang hulat na sangat dihami dalam manotor ni Ika. Buru berang ibibere. Baik magodang na DJ. Tinggalan ni Jesus. Iya, betul. DJ, tinggalan ni Jesus. Iya, betul. Ya. Urudi manot tu soparai. Iya, oke. Terima kasih. may di balian mga luwalo may dihuda hata pasu-pasu panggabian na ni pasahat ya ka kada do na hula-hula mo apuaw may hot martongan ni jago asa tutu may nadu tutu ni lode hata pasu-pasu panggil para orasani tung na sujadi juga tung na sujadi ng Mose sah disuruh sah matubot ko dito para nung ako pasat tabi pangapon ako mali sumajum mo ako mali abar tuhuk mali abar mo bukaw may hot matong sah tu banggabi sah tu panora so ini mah pangapon siya kami lima amang guru kupasat karena pertikir mau lihat tema di Tuhan adoras juga disebut mau lihat tema di pasarwa nami ya lain pangapon nama hata ditulak talak ya dia giat saat apa di sebelah ujung dua dia bara abing ba dia bingang ipe upasatamnya babar dulu tu baru nami asa aku mana uli para roh mana denggal raja nami raja dong asa utang mau lihat mati tu dia akan uli denggal dia kapan iron tadi basa muna terlungu di ulah nami nama hamarangi bunan dia suton dilihat kamu itu kapan iron lalu dari gani asa anggit matutu dalam sadar rohanami bunani asuton menjakon akapasu-pasu doa kadang yang dari pasat mulai Tuhan ya mau lutung sonot pihak mau lagi nabi terpasat bisa kami raja di perkelingon ya muna raja di ngosau tanami asa anggit matutu rapat mabuak kita dibagas ng yang tak
tujulan dia doon. Asa dapo so kung nilatan niya batuy. Asa palitang manatu bagabi tadi kanita botabuan. Oras tala dinga dohita napadonga sa uta. Tingkat jala gabi ala tong lohita. Rap marsi to luluan. Mga pihatan na jepek naboy terpas tayo di bagas seperti kenon. Upasa tayo madula-hula na rajai. Hula-hula na raja na guru. So ini mapangapos sa kamera jay pagiling muna. Ka magudang lilik ka makapaso-paso tuhami ka pagkilingom muna jadi say gajang mamuruna akaw pung tulang doon namin sungon hata pangapum tutumin na dur tiutumin na lote hata po na paso na pinasat muna nasarong hula-hula sa gijang satu toru sayo nang mamuba unang mamose majutul lang sa pulupitumin na jumani sa pelalu hata paso manang poda na pinasat muna tuhami sayo nang mamuba unang mamose so lima hata pangaput siyan kami hasuton kita bay babaudang. Jadi songo lima dihamu tulang kami hirap pangaput memang bro lasmarawamu macakok kami mau latih mari tuan mau latih mari dihamu tulang kami putar-putar songo di ulah-ulah na bisa dipan sidung buji masyarakat satu kita tuh pagulan di uriate gabi majalas johong mga pengulan ng uri memang bro jadi songo no bulu adong lau si baino muna mana si bueto muna Anda motor di batantai dialak surat na tibanu lagi jangan. Marhite-hite guardi debata ama anak dohoto di perbadia. Amen. Idok Tuhata Jesus Kristus. Ahudo haheo dohot hanguluan. Namangulu do na korsea diaw nampe mati ibana. Jala ganuk namangulu jala na korsea diaw. Nasotu pamate ibana saleleng nileleng na martangiang mahita. Ale Tuhan debata ama nami na di Banua Gijang. Hodo ama nina sana targuar ama di Banua Gijang doho di Tanoon. Ulului hami doho, tu jolong dohami romar haborusan. Ay hodo hubo dohami parasi roha, cala parholong roha nasuhurung. Di boto hodo arsak nami. Di dahodo kami akan nama kaliangi dengan nami nang lawi. Di dahodo arsak dohot ilu nami pabereng-bereng buhi dengan nami on. Kuhilala kami jorbut dohot haci ni hamatean namang kongko pami. Ala di dosa nami. Sodak kon mahasi ni roham tu bagasan rohan nami. Patorang hatami tu kami asataka suboto jala hutyop kami hata baga-bagami. Pangulu maruhan nami. Marhite-hite to dini asa marpakirimon na nangulu kami di arsak ni roha namyon. Amen. Hadani debata dihita lumobi di hamong keluarga dinalaho pabaruhat to damang natutuaw nata pada pun ng bostang tuinganan para dihanan para sa tokinani. Pangukabon bigdu 20 sada ayat ono rodi ayat itu.
Songono mah didok isi. Laos didok mah tuar nunga saut. Ahudo parjolo jala parbudi. Bonana jala usuna. Lehonok kuma tuna mauas sian mual hangoluani. Sokola tuhoron. Teanon ni namonang ima saluhutna. Jala au gabe debatana. Ibana gabe anakku. Somoni maksana dihamuinang diberenginang noain amin na jongjongon somal na songonon alay sedarion jongjong majo sudah kasih tua merjue ala kakas dohogoto kami dongan pangulang huriani tuhata hiat doinang di huriat KHKWP sialang buah masa pensiun mainang jala membuktihon haruronami itu son bahwa narap sa panahon na duhita di parmoding ni amang nata padu-padu pon sa leleng na diaka na borsea hodo bonana jala hodo usung na hodo na panguluhon jala hodo Tuhan nang namangalap pamisian pertibion. Oma pos ni rohanami Tuhan songon halak na borsea. Slumobi Tuhan pos ni rohan di keluarga saluhunan na tinadikon ni ama namin ang jumolo marujungon na hupado-pado kami. Say asi maroham Tuhan. Apula-puli masaluhut keluarga na tinadikon ni damang na tuwan-tuwan. Lumobi di ina namin na babaluon. Rabdoho salun at kaya na konna. Nang pahopuna nang saluhuna keluarga besar manurung kahe ale Tuhan ni bata naing borhak mahami laho manaruhon bakken yaman namion tuinganan para dianan persetuk kinani oh ma Tuhan na madongani kami na mga bulapuli rohanami patiurhon rohado pikiran namin lumobi tina namin usap Tuhan manipat sa darion nunga di batu-batuan ulhaw habatakon na songarhalo tulong mo ni roham ang giyad gabi abol-abol may disarut keluarga jalagomos duhami mangido tuho Tuhan malotong adong na kurang dicupak ko di tonga-tonga ni ulaw namin sa darion sa marpamati maroham saya sama dosa-doho pangalusyon namin Tuhan toktong majakop kami gabi anak ko paniya kami di harajaon nasora suday tangihon matuhan ilik-ilik ngayon jala apul-apuli mahami olan di bagasan buar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan kami amin. Diramoti Tuhan bersama ho naho luar doon naho bongos olat niyon Lodi saleleng ni leleng na. Amen. Sa tutuk kabatangon, asa tabuat tu pergandan pun may tamarin de kuasa asalaw. Ready ka siya tulungan sa tulungan. Last time daw.
Namaradian sian pulau ni. Namaradian sian pulau ni. Dan ulamu di hajol maun jalamangi foto surga. Nani ulamu di hajol maun jalamangi. Martangiang mahitang Ale Tuhan Yesus si panguluhami tutangamu pasahapon nani nuain dongan nani na tua-tuaun Jumolo hudok kami mauliate tuho marningot sude denggan di basam akan na pinatongamu tudungan nami otta ganding oluna tu asin ni Roma ho pasatami ibana ramoti kodai togu-togu mahami be rodi si solhotna asalam sadaru hanami mangihutok ko si pangolu jala si hokko pami ang giat lam mangolu hami di bagasan hapor siyaon dohot pakirimon na si tong mga sahon pagkokok muna badiyay na humoko pami hatam na si tongi rodi bagabagam na soolo mo bayma patok-tokon dohot mga ramoti daging dohot todi nami tuhangoluan na sa leleng ni leleng na naong pinaradem di hami di banua di jangi. Amen. Nang opung deri doli siap tano do permulaan ni dagingmu ikon mula ci colo gabetano alai Tuhan debata nama nopaho dohot Tuhan Yesus Kristus nama kokopo dohot todi parbadia nama jauh hurianai Tuhan uluan nasora suda ima mangaramoti ho paimaro ari parpudi ari haheheon nabalgai. Amen martua maakan amate di bagasa Tuhani olat nion tutu di doktor di masohot mana sida sian paruk kelon nasida ay na may ngihut tu nasida ma nani ula nasida i marinde mahita hedo Tuhan mangolu baenon itu aku Haleluya rak mahita mangido di tangiang hato patay ale amanami ale amanami di benang idang sarati menjadi magwang Ati rohani Tuhan Yesus Kristus dohot kolong ni rohani de bata ama dohot parsarami todi parbadiama namat dongani hamu saluhukna. Amen. Lehom matiki tu keluarga dohot sude namar kolong ni roha magdabutano tanoman manangon dohot Marede mahita say padisoro say Maulate ma di Tuhan, maulate ma yang tasbih, maulate ma tutong sa namin, panglaluyan namin, doon baca namin, tutong mga lihat lima, manuat to, yon, kahanap yon, inanap persatu kinani, Tuhan Tuhan kami Tuhan sama diamu, hatta jadi puji ma Tuhan, Tuhan mata udah diwarinan. Soal itu punguan di PBB. Orang tetong di pasar ruang nami Tuhanmu punguan nami punguan di PBB. Atong serta turut terlibat kita atas meninggalnya akang ngamion. Na dohot tamu tetong pataruat dengan persatu kinani. Maulate tetong di pasar ruang nami tu punguan di PBB. Saksonia kau udah nami nak pulang kami. Maulate tetong di pasar ruang nami sido pun kami. Jak kami bonani jangan sudon. Maulate mak.